Kani gadai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karlukhi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentaka step. U Chief of Air Staff Indian Air Force u BS Dhanoa ulawan ban play ke Commanders Conclave Hashilong nin kesngi. U Chief Secretary ka Jammu Bat Kashmir ulaong ba ke jinglong jingman kelanang Khamba hagi babon ki district. Bat ke Sarkar Mizoram kalakang ya ke jingthiet iki sniang bat ke jingba melashna na kedok sniang nakiri ba marjan baneda na ke jingpang African Swine Fever. Kakubor kababnya. U Chief of Air Staff ka Indian Air Force u BS Dhanoa uluan ban play bat ajingkran ha ka Commanders Conclave jong ka Eastern Air Command Shillong ha ka babaro ki Commander jong ka Eastern Air Command kilawan Malaysia benta. U Dhanoa ula kentu ya baro ki Commander ban longbet ki balakre ban yadai ki sun hagari. UBS Dhanoa ulong bakshipai ke Indian Air Force ki deban yat katkum ke jingkala kapor bat katkum ki bud jing start ke juk menta. Ulong ba habadai banyada na ke jing syak thombor. Dairu banyada na ke jing syak thom ha ke jing tip ki bamdai lengba ke social media. Ulong bak Indian Air Force kadang ya lengba ke jing penkala ya ki rukom terekam bat ki atiar jongka. U Chief Secretary ka Jammu Bat Kashmir u BVR Subramaniam ulaong bakhat ar na ki arpu artli ki district kila sedang ban bah ka jinglong jingman bat katuk ani ki jing perking ha ki santli ki district kidang ya. Ulaong balabo ikini ki jing perking ban pentikna ban amdan ka jingya breu na do ka santrik menta ubnai nailar ha ka ba ya ka jella lapia ha ki artli ki Union Territory. Habakran hakinong patay kubor ha Srinagar nin kasngi. U Chief Secretary ulaong bayi ki skol bat kiwe ki jaka pule on sanang play ha ka tham Kashmir nado kasngi ningkong. Ulaong syok bak sarkar kele banwan ra ka jingiat bed daga bapentikna bagi kenhun le no kin omwan ban le don bor. Ka jela Meghalaya nin kasngi gala play ya ketika rotavirus vaksin banyada ya ki kelong na ka jingpang penhiar ka bajur. Ya kini lapelat patba do Secretary ketenat kakot kakia Upravin Bakshi ha ka jingyalang ka belalong ha ka Kamera Conference jong Main Secretariat ha ka balai don rengkat ki he na ketenat kakot kakia. Ha bakran ha ka jingyalang Upravin Bakshi ulong ba ka jingpang penhiar ka deka wei ni kidaw bajulam sa ka jingyap ha pedang ki kelung. Ulong bakat kum ka kaipot na ka World Health Organization u kenyang jingpang rotavirus ulalam sa ka jingyap jong R. san lakngot ki kelung bahapo san snem kerta ha ka shisnem. Ka District Legal Services Authority West Jante Hills Jowai rengkat ka jingya trailang bat ka Raj Buam Environmental Protection Association bat kibor penyahat ke Amlarem Subdivision. Kala penlong ya ke jingya thung dieng bat ke jing penkuat ha kerang syuri nin kesngi. Ka Secretary Jong ka District Legal Services Authority West Jante Hills ikong di sootun iloong ba ka jing tumu bakongsan jong ne ke program kalong ban pensngo tho sapang ka jing kuat ha ke jaka jing okai perthai bat ki jaka patba daga bapelet jing mut halor ka jing ya dai ka mariang saudong saukun. Ka SDO ka Amlarem ikong J Kharpuri ila kentu ya baro banyai long ki basumar bat penne ya ka jing jerngam ha ka than Amlarem. Ha ka District Southwest Garo Hills ka Agricultural Technology Management Agency ATMA kala penlong ya ka program ai jihikai ke baarsngi halor ka Kamri knyang rusam bat ka Kamri dokha na ka benta kinong rep ha Ampati Circuit House bat ka ni program kala kutno anin kesngi. Ka EO Sericulture Officer ka Panna Sangma kala ajing keren halor ka rukom rik nyang rusam. Kala banjur halor ki kenyang ki bapenmi uksai eri bat muka ya ki bapenmi bah ka jela Meghalaya. U Fishery Officer ka Southwest Garo Hills u Greg Jang Armarak ulabatai syapang ka rukom ridokha ki skim baper jong ketenat fisheries bat kilat kamai na ka Kamri dokha. Kihe ka atma kilabatai syapang ki skim baper bala ai ka sarkar kum ka Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ka I-Teams bat kiwei. Kani kedek All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka kubor. शादी मुबारक हो चाचा। आओ बेटा। एक बात बताओ चाचा, इतना सुंदर घर बना लिया, बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और बिटिया की बढ़िया शादी के चर्चे तो सारे गांव में हो रहे हैं। ये बीच बीच में कहाँ से लॉटरी लगती है? बेटा आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी को लॉटरी ही समझो। सही समय पर 3 पॉलिसीज ले ली और अपने हिसाब से मैच्योरिटी की अवधि तय कर ली ताकि जरूरत के समय पैसों के लिए इधर उधर न देखना पड़े। आरपीएल की ग्राम संतोष पॉलिसी, मुनाफे का सौदा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें। भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसी।
Please tell me a life insurance policy that has premium, good bonus, and it's trustworthy too. Wow, so many things in one policy. It's not possible. It is possible with PLI, along with government employees, non-listed companies employees, and all professionals like CAs, doctors, engineers can also take advantage of PLI policies, that too with Postal Department's trust from 1884. For more information, contact your nearest post office today or log on to www.indiapost.gov.in. Naga Shillong Station jangka All India Radio ina beteng biang ya ka kubor. Ka Sarkar Mizoram nen kesngi kala kentu iki breo bane trailang bat ke Sarkar ha ka bayada bat banlap ik jing thiet bean nabar ke jela manabari yaki snyang bat ke jing bam basna na ka do snyang khnang banada na ke jing khe ke jing pang African swine fever. Kani ke jing pang ka jorbha mentah China, Cambodia bat Vietnam bat kiwe ki ri ki bamarjan. Lalap bagani kejeng pang ke Kheru ha Myanmar baladan kejeng Septiang bakala ban poi ke jela Mizoram ke badan marjan e. Katanat veterinary keloong bawat la lakhang ya kejeng thiet ya kisnyang bat kejeng ba malasna na kedo snyang kum ki sausage bat ki meatball na sabar. Henry ke Sarkar kan omla ban khanglut ya kania na kejaka kaput. Kum ta don kam ya kejeng trailang na kipat ba. Henin kesni ke dekeling ko sngiyap ke beningkong jong menteri rangba ado barem jong kari Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee ula syakri kum menteri rangba ado hakilai samoy. Ka samoy ke beningkong kalane atang khatlai sngi ha kesnam syajar kandai spa kandai pun riu. Ha ka samoy ke baar ula long menteri rangba ado tang khatwei benai nado kesnam syajar kandai spa kandai pupra hado kesnam syajar kandai spa kandai pukandai. Bat haga samoy ke balai ulalong menteri rang bado baro si samoy kata naduk kesenam syajar kendai spak kendai pukundai hado arhajar saw. La penkup hau ke kusnam ke bahek duk jongkari ke Bharat Ratna haga senam arhajar katsan. Ki menteri rang ba jong jela beper kele kot da kawe ke jingmut halor kumno ban kentiu ya ke jing shalan sabar ki jela jongki ya ki marep. Ya kini lihatho do menteri rangba ke jela Maharashtra Devendra Fadnavis nen kesngi hadin bula peniat ya ke jingelang baar jong ke high powered committee ki menteri rangba banwara jingkela ha kerep keriang ha keri. Kini ke jingelang kelalong ha Mumbai bat lapelong ya ka dakan niti ayok. Menteri rangba do keri Narendra Modi uloong bag jingedai perlok hapadeng ke India bat ke Bhutan kalong ke Bakerpang bat ke Arab ban Kershan ya ke matrekam ke India ke bedai bat kiri ke Bamarjan ke balatip kum ke Neighborhood First Policy. Menteri rangba do keri Narendra Modi uloong bag jinglet jengok jung usha Bhutan ke penpau bag India ke Shania ya ke Bhutan. Unmi benet ke Bhutan mentah ke sngi ha ke jinglet jengok ke baar sngi. Ulapan pau ke jingkermen bagani ke jinglet jengok kan long ke babha bat ke ban kentiu ya ki breu jong kini ki ari. Kemi lentiru ban yo ya ke jingekren ke basaiso bat usiem ke Bhutan udruk gyalpo basau bat ru bat menteri rang bado ke Bhutan. Kemi lentiru bun yo ban ai jingkren ya ki kena pulia ke Bhutan ha ke skol ba Royal University of Bhutan. Ka kenhuan tang jong ki kentai na ketenat cipai ke Assam Rifles bat ke Indo-Tibetan Border Police kala penlong ya ke jinglet yat pahara ha kilo Makashang ha ke jela Arunachal Pradesh. Laitho unong ai ketian ke tenat yadari Colonel Chiranjit Konwar nen kesngi. Kani ke kenhuan bakat prangut ki dikot kadai ke bandingkong ke kenhuan ki kentai banit yat pahara kom sibenta jong ke jinglet kai sya kilo Makashang ke badan ha ke jela Arunachal Pradesh. Kani ke kenhuan kalami menah ke Shipho Tarik mentah ubnai na Kibithu haga distrik Anjau ha Arunachal Pradesh bat kalayat leng baki wa bat ki klau ki berben. Bat katto ke khubor kalakut akan ke step ke balawan Shapi na ke All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ne so baga Delhi Station na benta ke khubor ha ke ketin Hindi ke banbot da ke khubor ha ke ketin Pareng ha ke por prakhat san minute. Ngipin kan mau ya pi kinong ngap bah ke por prashteng na ke station pinyo ke khubor na ke thanj telam mingi ha ke ketin Pareng. Sngoba ban ab menta ya ki khubor ke banwan Shapi na Delhi.